Svjati Bože, Nakon slavnog vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista, apostoli su dobili blagoslov da šire i pripovedaju sveto evanđelje svim narodima, krštavajući ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i učeći ih da drže sve zapovesti Božje. Na taj način su i ostali narodi prisjedinjeni narodu Božjem. Ipak, nisu svi u vreme svetih apostola prepoznali vaskrskog Gospoda. Veći deo kako srpskog, tako i ruskog naroda ostaje da boravi u tami neznanja. Međutim, Bog ne želi smrt grešnika, već želi da živ bude i da se pokaje, pa tako i srpskom narodu podiže jednog pastira koji će srpski narod privesti carstvu Božije. Taj pastir beše Sveti Sava. 2 stoleća ranije i ruskom narodu Bog je podario pastira koji je narod priveo slovesnom stadu Božijem. Beše to ruski ravnoapostolni sveti knez Vladimir. U drevna vremena na ruskom dvoru u Kijevu živeo je veliki knez Vladimir. Na početku vladavine on sledovaše paganskim običajima svog naroda. Verovaše u mnoge lažne bogove, preko kojih nečastivi varaše ljude. Obmanuti idolopoklonstvom on naredi da se postave kipovi idola i da im se ljudi klanjaju. Nekom prilikom, razmišljajući o Bogu i duhovnom svetu, knez Vladimir prepozna laži u paganskom verovanju svog naroda. Shvati da ne mogu postojati mnogi različiti bogovi. Bog ili sve obuhvata kao svedržitelj i tvorac svega, ili nije Bog. Zato u želji da prepozna istinitog Boga, poslao izaslanike na sve strane sveta. Pri polasku dade im savjet: idite i upoznajte religije drugih naroda i ispitajte da li se u nekoj od njih otkriva istiniti Bog. Prolazeći kroz mnoga carstva, izaslanici upoznaše različite religije sveta. Naposletku dođoše u Bizantijsko carstvo sa željom da upoznaju istočno hrišćanstvo. Tom prilikom posetiše veliku crkvu Svetu Sofiju. I gle čuda, dok su stajali na svetoj liturgiji i slušali pojenje naroda, kao da su im se otvorila nebesa i da su bili uzneti na nebo, oni čuše anđele Božije kako zajedno sa narodom Bogu poje. Vrativši se u prestolni grad Kijev, obavestiše velikog kneza Vladimira o svemu šta su videli. Tada mu ispričaše o čudesnom duhovnom iskustvu koje su doživjeli u pravoslavnoj Bizantiji, da ih je tokom bogosluženja dotakla blagodat Božija i da su bili van sebe, ne znajući da li su na nebu ili na zemlji. Dok oni tako govoreše, blagodat Božja se izlije na velikog kneza Vladimira, te se razgore srce njegovo velikom ljubavlju prema Bogu i od tada on gledaše kako da se krsti. Budući da Gospod poznaje srca ljudska i zna sve tajne sakrivene u njima, i njegovu tajnu otkri i pripravi mu put kroz istorijske događaje da primi sveto krštenje. Nakon zauzimanja vizantijskog grada Hersona i cele Tavrikije, knez Vladimir svečano uđe u grad, ali tom prilikom nikome ne učini ni zla ni nepravde,
Tada uputi grčkim carevima ovakvo pismo. Čujem da imate sestru, divnu devojku. Dajte mi je za ženu. Ako mi ne htedete da mi je date, ja ću učiniti sa Konstantinopoljem, isto kao i sa Hersonom. Primivši ovakvo pismo, grčki carevi se ožalostiše, jer njihova sestra Ana nije htjela da pođe za neznabošca. Carevi odgovoriše Vladimiru ovako: nama hrišćanima ne dolikuje da svoju sestru damo za neznabošca. Ako hoćeš da je dobiješ, ti se onda odreci svojih idola i veruj u Hrista istinitog Boga i primi sveto krštenje, pa ćeš bez prepreka uzeti sebi za suprugu sestru našu i još ćeš carstvo nebesko naslediti. Dobivši odgovor od Grka, Vladimir uputi ovakvo pismo. Ja zavoleh veru vašu još od onog vremena kada se moji izaslanici vratiše i podrobno mi o vašoj veri ispričaše. Stoga hoću da primim vašu veru, a vi mi pošaljite jednog episkopa da me krsti i pošaljite mi svoju sestru za ženu, pa ću vam vratiti Herson sa celom Tavrikijom. Princeza Ana, iako ne željaše, ipak pristade na molbu svoje braće i uđe u lađu zajedno sa arhijerejem Mihajlom i sa sveštenicima i dođe u grad Herson. Da bi se projavila slava Božja na očigled mnogih, Gospod dopusti da knez Vladimir padne u veliko iskušenje i da oslepi. I taman kada pomisli da je to kazna zbog njegove želje da napusti idolopoklonstvo, princeza Ana ga uteši rekavši mu da će čim primi sveto krštenje progledati. I dozvavši episkopa, obavesti ga da želi da se krsti. I gle čuda, kada oslepili knez Vladimir uđe u svetu krstionicu i krsti se, odmah otpade od očiju njegovih slepilo i on progleda. Tom prilikom episkop mu nadenu ime Vasilije. Vidivši čudo koje se dogodilo sa knezom Vladimirom, svi boljari i vojska prepoznaše istinitog Boga u hrišćanstvu i krstiše se. To bio u Hersonu 988. godine. Nakon povratka svetog kneza Vladimira u Kijev, on je u dogovoru sa vladikom pozvao sav ruski narod da ujutru izađu na reku Dnjepar i da se krste. Te večeri vojnici su u svojim porodicima svedočili o čudu koju su videli, odnosno o tome kako je knez neposredno pre krštenja oslepeo. Mislili su da je to kazna zbog napuštanja starih bogova. Međutim, bili su svi svedoci čudesnog isceljenja. Kada se knez Vladimir krstio, odmah je progledao. Shvatili su da se istiniti Bog pojavljuje u pravoslavnoj crkvi. Čuvši svedočenje od svojih najbližih, građani Kijeva izađuše na reku Dnjepar 988. godine i primiše sveto krštenje. Nakon toga krsti se i sav ruski narod. Stare idole porušiše, a na njihovim mestima sazidaše velelepne hramove. Prilikom krštenja, knjez Vladimir je dobio ime Vasilije. Ubrzo je naredio krštenje cele Kijevske Rusije. Otpora u Kijevskoj Rusiji skoro i da nije bilo. Mali otpor krštenju bio je u severnim delovima države. Ipak, knjez Vladimir je uspeo da sav ruski narod prevede u pravoslavlje. Ovo krštenje daje identitet ruskom narodu koji traje i do danas i rusku državu izdiže iz rasula paganske nesloge u jednu moćnu imperiju kako će potom biti vekovima. Njegova briga za ruski narod postaje sve izraženija i jača.
On državu proširuje i učvršćuje, a kao pravi hrišćanin postaje model moralnog i pobožnog života. On gradi hramove, pomaže sirotinji i postaje veoma milosrdan. Tako u narodu ostaje upamćen kao crveno sunašce, najbolji vladar Rusije. Temelji ruskog pravoslavnog identiteta koje je postavio sveti knez Vladimir su zvezda vodilja današnjim Rusima. Pravda i čovečnost pre svega. To je ono što Rusija odvaja među svetskim globalnim silama i što privlači drugi narodi k njoj, kao što i sveti knez Vladimir okupio sve Ruse u jednu državu. Tako ruska zemlja zasija svetim pravoslavljem. Odagna se tama idolopoklonstva i narod ruski postade narod Božiji. Danas u Hersonu, a to je Sevastopolj, postoji jedan prelep hram koji je posvećen svetom knezu Vladimiru. Sia